Gün sayın adam için 3 sınov keledi ekan. Gün sayın adam için 3 sınov keledi ekan. Birinchisi, bu bizning ömrimiz. Ömür qisqarib o'tadi. Kun o'tib o'tadi. Bu yoqdan alaqta o'tamiz, murzaga yaqinda o'tamiz. Elsettingizlar, biz kunni o'tgandan suymaymiz kerak. Kunimiz o'tib o'tadi. Biroq kun bilan qo'shib bizning ömrimiz o'tib o'tadi. Ömür ketib o'tadi, murzaga yaqinda o'tadi. Bir kun o'tdi, demak bir kun murzaga yaqinladi degan so'zda. Qarasanglar, bu yoqdan alaqta o'tamiz, bu yoqqa yaqinda o'tamiz. Biroq tilekka qarshi ömrünüz azaysa sarsana bolgan yokmuş. Akçağız azaysa sarsana bol otağızda bizdekice. Akça tavlar. Bravo. Akçanı tapsak olur. Ömürde tavlayız da biz. Ömür ötüp gitti, bitti. Oşonu estes saktaylı tuğanlar. Ömür kayıtmaydı. Ömürge kıcalatmışız gerek. Paydalı ötüyce paydasız ötüp otağız. Bu birincisi ekan. Tilekке qarshi adiraymi ömürni vaqtni bekerga ketkirish kerak deganlar ko'yib ketdi da, çayxonaga borib o'tirib, "Jir bugun çayxonaga bor, bugun tigi çayxonaga boramiz" deb ömür o'tayotadi da bu yerdachi. Bu meshit borali, tigi meshit borali degan odam yo'q da. Bu yerda. Hem to'g'ri, al bar. Bir o'rozada tandab qoladi da, bu meshitga boramiz, tigi meshitga boramiz deb. Keyinlar bor, tigi meshitda taravini tezirek okuydu eken, yarım saatte okuydu eken deydi. Al meşitke bargança yolga yarım saat ketedi baraşı, kaytışı yarım saat, 1 saat, 1,5 saat ketedi da. Üyün canındağı meşitte 1 saat ile okulat negiz için. Kırasanızlar, ömürü ketedi bu yerlerde için. Ana sarsana bolğan yok. Biroq eğer akçası ketse, sarsana olur. Balası ayalı bir neten törme salıp koysa, sen nege akçanı korap olsun, akça ketdi, tindey bunday değil, ömürüne kıcalat bolğan yok. Bu ne? Birinci sınov. İkinci sınov, gün sayın tamak jеп atабыз. Gün sayın tamak jeymiz. Bir oşul tamağız adaldan mı, aramdan mı? Ekin nerseni esке alышыбыз керек. Eğer de adaldan bolsa, soğup işleydi ekенбиз. Soğup жазыла берет. Eğer adaldan bolsa, anın sırov жоғы var, anın azabı var. Oşonduktan gün sayın biz oylanışımız gerek. Men özüm үй бүлөмө adal tamak berdim mi, aram tamak berdim mi? Oşo ekibizin oylanışımız gerek eкен. Bu sınov eкен da biz için. Antkeni ayalыбыз bizge turmuşka çıkkandan keyin özün tapşırdı. Bolsa baş iydi da turabı, meni uşul bagat Allah'ın астында. Uşul жооп берет деп туруp, özün bala çakası бүт барын tapşırıp koydu. Эми ошолорду кантип биз багып атабыз. Ошол сыноо экен да. Ошону да эске сактап калышыбыз керек экен. Аны Кудайдын астында жооп беребиз биз. Эгер арам отурган болсо. Ал эми үчүнчү, күн сайын биз айттык. Өмүр өтүп атат, мүрдөгө жакындап атабыз. Үчүнчүсү, мүрдөгө барганда каяка барабыз? Ошо маселе экен да. Бешки тозокко, кайсысына барабыз? Бул белгисиз маршрут экен да. Жанагы таутты бизде молдолордо белгисиз маршрут деп коёт. Таутка көтөрүп, алып барып туруп мүрдөгө көмөбүз. Ал жагын биз билбейбиз да, каяка барат. Конечный остановка каяка, бешпи тозокканы биз билбейбиз. Бул не? Үчүнчү сыноо экен туугандар. Күн сайын мүрдөгө жакындап атабыз. Ошол биз адал жол менен жакындап атабызбы? Арам жол менен жакындап атабызбы? Ошол нерсеге да көңүл буралы туугандар. Ошол нерсеге да биз көңүл бурушубуз керек. Аллах Таала бардыгыбызды ошол бейишке баруучулардан кылсын иншалла. Ошол адал менен, адал эмгек менен жашоону насип кылсын буюрса, ошол белгисиз маршрутка, бейиш деген маршрутка түшүштү Кудай насип этсин иншалла бардыгыбызга. Бардыгыбыздын максатыбыз ошол да. Өлүмдөн качып кете албайбыз. Бардыгыбыз өлөбүз, баары бир өлөбүз. Максат бейиш, бийже тозок. Мактатыбыз бейиш. Бирок ал бейишке жөндөн бейишке барыш керек эле деп койсоң эле жетпейт экенсиң да. Ага кичине эмгек кылыш керек, мээнет кылыш керек.
Анан ифтар кылышым керек эле деп эле отуруп калсаң тоюп калбайт да курсагың. Бул деле ошондой. 5ке кириш керек эле десек, уже 5ке жараша амал кылышыбыз керек.